Zdravo, poštovani gledalci. Vrijeme je za još jednu istinu. Mali Temu paket, mali Amazon paket, ali ću podijeliti i još jedan paket, evo ga ovdje, to ću sve podijeliti u 3 snimke. Ovo neka bude samo Temu paket. Onomad sam kupio, prošli Temu paket sam kupio 2 kamere, ako ste gledali, ako slučajno pratite sve istovremeno. Kupio sam 2 kamere, samo što sam završio snimanje i ja zove me drug, brate, imaš li neku ideju kako bih mogao nekako da napravim neku kameru zaštitnu, ovo, i ja mu kažem, evo ti ovo, radi super, pokažem mu na aplikaciji kako funkcioniše, čovjek oduševljen, ja mu ih dam. Tako da sam sebi naručio opet tu istu kameru, sam sebi naručio opet za kućnu upotrebu. Ona ne može na ove kiše, na vremenske neprilike, ali u kućnim uslovima, kućna varijanta ili neđe može vani, ako nastračnica neka ima nešto, postoji, bitno je da ne kisne i radi na USB kablu. Odlična kamera, ja koristim već jedno na terasi, ubacio sam karticu od 128 GB i trenutno je testiram koliko ta kartica može 128 GB dana da snima. Već smo kod dana 12-13, ona snima bez prestanka. To je ta kamera, vidite. Mala je, sitna je, za kućne upotrebe odlična. Ovdje se ubacuje ta kartica, ima aplikacija koja je besplatna i vidite, nju možete ovako da stavite, da namontirate na ovo i ona može da stoji kao na postolju, vidite, ovako, zategnemo, ona može da stoji ovako kao na postolju, ovako, to. Znači, možeš da je okreneš malo, možeš da je okreneš, nikakav problem nije. Kućna varijanta, da nadgledaš na terasi, na drugoj terasi. Wi-Fi, ne radi na kablove, na Wi-Fi radi. U kartonu za nju imaš da je prikačiš na zid, neđe, tiplove i šarafe. Imaš nalepnice. Vidiš, onu prvu kameru koju sam naručio došla je i kartica. U ovu nije došla kartica. Inače, sad sam je platio 16, a prošli put 13 eura. Poskupila je. Ako želite ovo. Ove nalepnice su idealna stvar. Nalijepite ovako i može na prozor i da vam gleda vani. Znači, zamislite da je ovo sad, moj dlan da je prozor. Nalijepite na prozor i ona gleda kroz prozor. I može sve kroz prozor da vam snima iz kuće. Znači, zato je ova nalepnica s polja. A ako to ne želite da je nalijepite neđe na zid ovako, ovaj lijepak je jako dobar, ovaj lijepak. Uzmete, nalijepite i možete da je okrećete kako vi hoćete. Odlično radi noću, odlično radi danju, ima komunikaciju, možeš da čuješ šta priča, ima mikrofon ugrađen, možeš da komuniciraš ako kamera snima, možeš da komuniciraš u kontrasmeru, da čuješ na mobilnom telefonu, radi odlična kamera. Za 14, 15, 16 eura ne možeš da pogriješeš. Ok, treba ti strujni adapter koji košta 2-3 eura, razumiješ, i to je to. Odlična stvar, preporuka. Ne morate puno skupe uređaje da plaćate. Ove kamere koštaju po 100-200 eura, ljudi uzimaju za ruke, vi ovdje možete da prođete jako jeftino. Ali ne može vani na kiši, na snijegu, ne može, morate da je zaštitite. A i to možete napraviti karton neki ovako, stakleno nešto i riješena stvar. Idemo dalje. 6 u 1. Ovo sad dobio na poklon. Ovaj Temu paket je vanredan. 2 stvari naručiš, 2 stvari dobiješ na poklon. Zato je ova kamera vjerojatno bila malo skuplja nego inače. Ovo sam dobio na poklon, da vidim šta je. Znači, 4 stvari imaju unutra, 2 su poklon, 2 su moje, tako je. Tako je, duša moja. Da vidimo šta je ovo. Ovo ti je utičnica koju staviš na klasičnu utičnicu. Vidiš ovo.
Znači, ubaciš u klasičnu utičnicu, a posle toga ti imaš još jednu struju, bukvalno kao ono lopov, neke su to zvali lopov. Imaš utičnicu jednu, imaš utičnicu drugu, imaš ovdje da pališ i gasiš ovo, plus imaš jedan punjač da puniš, drugi punjač, treći punjač da puniš telefone i za one male nove uske po novom sada USB-C, ovi tanki punjači, vidite ovo, ovi tanki punjači ovdje, to je po novom. Znači imate bukvalno 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 1. 6 u 1, odlična stvar, preporuka, da, ako vas zanimaju izlazne snage i karakteristike, evo sad ću vam to, pa stisnite pauzu i tačno pogledajte o čemu piše ovdje. Tako. Znači, izlazna snaga za punjač je 15 do 17 W za USB. 5 W, 3 ampera, USB-A, 5 volti, pardon, 2,4 ampera maksimalno po portu. Tako da, mislim da je ovo zanimljiva stvar. Mislim da je zanimljiva stvar. Dok je ne testiram, ne mogu da vam kažem. Ukoliko imate pitanje, naravno, ostavite komentar, jel? Ja sam uvijek tu za te stvari. Idemo dalje. Vidimo šta je ovo. Ovo je poklon 1000%. Ovo sad znam šta je. Ovo je sad poklon. Ovo sad znam šta je. Ovo je za treniranje. Znači ovako. Ovo sam dobio na poklon. Ovo je ko voli da trenira. Prije su postojale one stare. Znači staviš ovako u ruke i stežeš. I imaš ovdje, viš ovdje imaš brojač. Kako se ovo... Da, ovdje namještaš težinu, čekaj ovako da vam pokažem, ovdje namještaš ovako težinu od 5 do 100 kila, koliko želiš da pritiskaš ovo. Znači ovdje namještaš, okrećeš, vidiš ovdje ima 5 do 100 kila piše i ovdje dolje imaš brojač koliko puta ti dodirneš, koliko puta ti u stvari dodirneš ovdje, vidite ovo, svaki put on ti broji jednom. I sad je ovo namješteno na 5 kila. Zamisli kad ti 100 kila zategne oprugu, pa ti ovako stežeš. I ovako treniraš mišiće ruke. Koliko. Ovo je dobra stvar. Mogu da probam? Evo sad ću ti tato dati samo da čekaj da ti smanjim na najslabije ovdje. Odlična stvar. Sviđa mi se ovo. Ovo je za treniranje dušu dalo sa brojačem ovdje. Vidite ovdje 71, 72. Super stvar. Evo ti da probaš. Ali nemoj da mi trakićeš puno sad sa tim dok snimam ovdje. Ovo je od kamere. I posljednja stvar iz temu paketa. I ovo ide u smeće. Posljednja stvar koju sam dobio u ovom paketu je opet nešto električno. Adapter za USB. Znači da možeš da priključiš više USB uređaja u jedan. Brzo punjenje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 klasičnih USB-ova i 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB-C uređaja. Pogledajte to. I naravno ovo se sve kači isto na USB i sa time imaš više ovih gdje možeš kablove da ubaciš i ovako da puniš. Prava stvar. Kratak temu paket, unboxing sam vam pokazao. Ovo je vanredno ušlo.
prevario me temu, jednostavno, znate kad upalite temu, gratis, poklona, ovo, ono, milijardu nekih stvari i ti naručiš kao 2 naručiš, 2 poklona dobiješ, 2 naručiš i on je mene tako krenuo da navlači, ja sam naručio 2 i 2 poklona, ne. Nećeš više. A u korpi već imam spremljenih 70-80 eura koje ću da naručim uskoro i naravno opet da vam pokažem. Imaju zanimljive stvari. Do tada, želimo vam ugodan dan, ugodno večer, gdje god da ste na ovom svijetu. Ostavite zdravi, pravi, veseli i vidimo se za sljedeći snimak koji ću sada da nastavim u nastavku da snimam. Doviđenja, ćao!